Pozdrav dragi moji, dobrodošli kod mene na još jedno druženje. Danas pravimo papriku, ali papriku punjenu krompirom. Dakle, ja sam tu za sad ogulila 2 poveća krompira, malo luka, šargarepu i beli luk za početak. Ali treba će još krompir. Krompir i šargarepu ću na ovo krupno rende da izrendam. Možete i luk, ali ja se plašim da ću prste porezat. Ja ću luk i beli luk sitno da isjeckam. Dakle, izrendala sam krompir, šargarepu i sitno nasjeckala crni i bijeli luk. Sad ću staviti malo začina, malo soli i bibera. Mi volimo da bibera ima dosta, ali neću ni ja pretjerivati. I ovdje ima malo otopljene masti ili stavite ulje. I sad ću to sjediniti, probati da li je dosta slano. Smjesu sam napravila i sad ću prvo da dobro napunim paprike. Posudu u kojoj ću peći paprike, normalno da se naulji malo. Ja ću peći u ovim, ne mogu da se sjetim kako se zove. Ovo je vala glinene, nemam pojma kako se ovo zove. Kaj je moj muž nešto zapeo u zadnje vrijeme. U njima stvarno već godinama stoje. Ja ih ne koristim. Ako vam je ostalo ovako fila ko meni, slobodno ga izvučite u posudu gdje ćete da pečete. Tako da ja se i trudim da mi uvijek i ostane, napravim malo više fila, jer ovo dole baš bude sjajno. Tako. Iako je pustilo ovu vodu, normalno da to nema veze, nemojte da cijedite krompir. Jer i ovako ćemo nasuti još vode. I sad ću staviti paprike na ovo. Ja sam, kažem, samo 3 paprike jer ja pojedem jednu. Obično neko ove paprike zatvara s onim paradajzom. Meni ne treba. Ovu vodicu što su pustili vratimo nazad. Ja ovdje imam ovaj paradajz što smo ga mi mljeli za zimu. Ja ću ovako njega malo da dodam. Sam mogla odmah. Nema veze. Malo ćemo dizati paprike. Neće iscuriti. Eto dupli posao. Ko ne razmišlja će napraviti ovako dupli posao ko ja. Zato što mora malo posoliti paradajz. To sve, možete ako imate čak i nasjeckat svježi paradajz. Ja evo sam se odlučila za ovo jer polako stiže i novi paradajz. A ja još imam ovog od prošle zime, ovog mljevenog paradajza. I još šta nisam stavila, origano. Ja volim origano, ali neću puno.
Ja bi što se mene tiče još ga stavila, ali muž ne voli toliko origano. I sad ću eto konačno vratiti paprike nazad. Malo ću ih pouljit. Dakle, rerna je već vam zagrijana. Moj šporet radi ko dimna lokomotiva. Ja kažem, nije parna, nego dimna, nešto previše dimi. Da li je pritisak ili šta, ali to dimi na sve strane. Ja kažem, još pola sata kraj njega i možete mi jest ko dimljeno meso. Ovdje već sad ima vodice, ali ja ću ipak još malo da dodam vode. Posudu ću zatvoriti sa folijom i stavljam u rernu da se ovo peče dok mi krompir ne bude mekan. Dakle, pečen, skuvan, šta je već, pošto smo i vodu dodali unutra. Pa da vidimo onda dalje. Evo paprike punjene krompirom su gotove, malo su mi se i duže pekle, ali nema veze. Evo kako to fino izgleda. Miriše lijepo. Nema ovdje neki presjek, tako da, ali eto ja ću da tradiciju ne urušavamo. Evo, nema tu šta da se prikaže, jer nisam ja osim malo šargarepe. Vi možete i više šargarepe dodati. Ja nisam nešto ljubitelj u ovome krompiru. Ali eto, malo sam stavila radi nekog kontrasta. Ja ću probati samo ovaj krompir koji je bio ispod paprika. Kaže, miriše lijepo. Još je malo vruće. Ali moram se žrtvovati. Malo ćemo da duvamo. Samo malo više soli da sam stavila. I da vam priznam, malo manje bibera. Ovo je baš pikantno. Evo, toliko i u ovom receptu i u ovom videu. Nadam se da će vam se svidjeti ovako nešto. Probajte napraviti. Ako nešto od ovog ne volite, izostavite. Ako nemate ovog paradajza ili bilo kakvog drugog, bit će to dobro i bez paradajza, vjerujte mi. Toliko za danas, pa do nekog sljedećeg videa. Želim vam svako dobro i puno pozdrava.